अहानबदा मरुओइबा पाउ अचुंबना अरानबबु माइथिबा पीदुना अनौबा अफबता थल्लबा लेबाक अमा ओहेंदुना हेना चौखटपा तंगदु लेताबा लंबीदा अफबता ओइरसनु हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोमा बिरेना मियामदा निंगोल चाकौबगा मरी लेनेना पाउजलखरे। One country, one election, one religion, one language policy haibasi leibak kainabani haina CPIM na phongdorakre। Chahi sudribi nupi macha puduna chen khiba nupa amasung nupi macha animak Mumbai police ki matengdagi phagatpa ngamkhre nupa gi mathakta pokso ek pankhre। खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो मणिपुरी न्यूज मिरें ताबिरे पुमनमपो गीतांजलि सारेमना तराम नोकजरी हौजी पुंजा से फावगी मपुंग ओइबा पाउसिंग मियामदा संदोंना पिजरी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन सिंहना दिवाली कुमहाइना लाकपदा याइफा पाउजल पिरखरे। सीएम ना थागलकपा सोशल मीडिया की पोस्ट अमदा मखा तारदुना मईगी कुमहाइना लाकपसिदा अचुंबना अरानबबु माइथिबा पीदुना अनौबा अफबतना थल्लबा लेबाक अमा ओहेंदुना हेना चौखटपा तुंगी लंबीदा अफबता ओइबा ओइरसनु हाइना फोंदोरकले। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर टी.एच. सत्यव्रतना निंगोल चाकौबना लाकपदा लमदम सिगी निंगोल ओइबी सिंगदा याइफा पाउजल पिरकली। ऑनरेबल स्पीकर ना मखा तारदुना हाई मणिपुर दा हौखिबा चहीगी मे थादगी मणिपुर दा मराचेना इंग तपना लेबा लमदम अमा ओइदबना निंगोल ओइबी सिंगी तांग लाकपा नुमित असी पालन तौखिदे। अदुबो हंतक चहीगी लाकदरिबा निंगोल चाकौबा असिददी निंगोल ओइबी खुदिंगना सरुक यादुना मपुंग फाबा निंगोल चाकौबा अमा ओइरसनु हाइबा वाफम थमलकली। असिदसु नतना मबुंग मोपा मचे मचल सिंगी मरी हेना चेसिंदुना मणिपुर असी इंग तपा तंगदु लेताबा लमदम अमा ओइदुना अवात अपा लेतबा लमदम अमा ओइरसनु हाइना महाकना विश तौरकली। खुरुमजरी मियाम पुनुमपु निंगोल चाकौबना लाकपदा मणिपुर की मियाम इसे इचलसिंग मरुओइना मफमदा याइफा पाउजल पिजरी। लाइबक थीबा हाइबा तारे हौखिबा मतम खरसी चरांगनबा कयाना मरम ओइरकांदा मणिपुर दा इंग तप्पा मरा चेतपा शांति ओइबा लमदम अमा ओइदबदगी हौखिबा ममांगी चहीदा निंगोल चाकौबगी थौरमसी मपुंग फाना पांथोकनबा ngamkhide। अदुबो हंदक लाक्लिबा नवेम्बर की तांग अहुम सिदैदा पांथोकदोरिबा निंगोल चाकौबगी थौरमसी यान मपुंग फाबा अमदी मणिपुर की मियाम पुनोंगना सरुक याबा ngamba दुंबा निंगोल चाकौबा अमा ओइरसनु हाइदना अई सोरी मफमदगी निजरी। अदुगा निंगोल चाकौबगी फजरबा मरी हाइबदी मबुंग मोपागी नुसिरिबा चानबा मरी अदुम मरी कयादना खुदम चांगदम ओइरकांदा अखोय खुदिमकी मफमदा नुसि चानबा हाइबसी फाउदना चरांगनबा मणिपुर सेमुता इंथनदना अफबा खुनाई ओइबा अफबा मणिपुर अमा ओइबो ओइरसनु हाइबसी मसु अई इसोरी मफमदगी निजरी नुंगाय फबा अफबदा ओइबा निंगोल चाकौबा अमा ओइबा ओइरसनु। One country, one election, one religion, one language policy leibak kainabani haina CPIM की जनरल सेक्रेटरी खेत्रेमायुम सांतना फोंदोखरे। वफम असी ngasi CPIM की तरेट सुबा पासोय लोकल कॉन्फ्रेंस ता फोंदोखिबनी महाकना हाइखिबदा बीजेपी ना लुचुंगबा NDA की लेंगाक असिना लेबाक असी one country, one election, one religion, one language, one culture की माइकैदा अतमनना चंगसिलकलिबा असी लेबाक असिगी फजरबा पंडित जवाहरलाल नेहरू की यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाइबा अदुगी मायोक्तनी। लेबाक असिबु मचोय मचोय ताहनबा खोंथांग अमनी मखोयगी मियाम गी मायोक्ता लेबा पॉलिसी असी थिंगबा तंगाई फदे। लोइनना मणिपुरदा लोकल बॉडी इलेक्शन सिंग मतम चाना पांगथोक्तुना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिंग हिंगत हन्नबा कन्ना तक्सिनसी ngasi pangthokhiba conference aduda comrade Taure Manihar amasung Saikhom Jugol anina presidium member oina saruk yakhi। conference aduda member tare na saba pasoi local committee amasu semkhi amadi comrade Ningthauzam Navakumar bu secretary oina yetnaba leitana khanki। Chahi sudribi nupi macha ama puraga chenkhiba nupa ama Mumbai dagi
SDPO Gaurav Dorgrana Luchingduna Thobal Women Police Simga Loinana Phaba Ngamkhre Amadi Nupi Macha Adubusu Rescue Tawba Ngamkhre Report Amagi Matung Inna Abdul Manaf Saudari Chahi Kunmanga Hariba Nupa Asina Nupi Macha Adubu Mumbai da Puduna Chen Kibani Hairi Hariba Nupa Adu Jirigat Bagaicha Part 1 Dagini Police tagi fangba paugi matung inna nupi macha adu October kunmari gi nungthil pung 2 minute nifumanga rom tarakpada Imphal airport tagi flight tongduna Mumbai da chen khre haiba khangba ngamkhibani amadi nupi adu gi mobile phone tracking dagi makoi Mumbai gi Aran Police Station gi manung chana laiba Navi Mumbai da leire haiba khangba ngamki madugi matung tarakpada DIG gi mityang makhada SDPO Yaripo Gaurav Dogra amasung Thawal District ki Women Police Station gi nupi Ayo Singh Mumbai da thaki tungda Mumbai Police ki tengbang loinana nupi macha adubu puraga chatkhiba nupa adusu phaba ngamki aduga loinana nupi adusu rescue tawba ngamkhibani hairi nupi adu medical examination chathakre maduga loinana nupa adu FIR number 20 clause 10 2024 WPS Thawal under section 87 by 142 BMS 2023 gi mathakta for POCSO Act 2012 ki makhada fare Mahag hayang Mumbai gi court amada puthok laga transit remand laura bamatung Imphal da purak laga ni hairi Kodong Kulendagi V Hangrao Blation Amadi Liai Kulendagi Dalau Paumaibu Kulai Matik Chana Paiba Kangbu Amana Tamthiba Mawongda Purakpa Amadi Ayawa Sel Mulhobabu Federation of Haumigi Maikaidagi Yaning Daba Fongdora Kre Haukiba October Kuntra Matoigi Ayuk Pung Ahum Taba Adwaida V Hangrao Blation Paumai Amadi Liai Dalau Paumai Haiba Miyoi Anishina Tawbadagi Salai Bachatluba Halakpada Lamsangi mafam amada makoi anibu kulai paiba miyoisingna yelhaumini taklaba faubada yamna tamthina phubibata natana ayawba senpham pumnamak mulhaubani haina Federation of Haumigi General Secretary Y Sham Kuman nathadorokpa cherol amada fongdorakli cherol aduna makha taraduna hai lesang sitna know your identity haiba Timgi makada chatharakli ba yek salai leiba yelhaumi singpunsinduna yeknaba kuki militant singbu Tengnagadabani haiba Kongthang chathaduna laklingai cherakta thaudok adu achauba akaiba pire kari maramgi kanana Paul Hai Yalhomi Ani Sibu Puchai Baga Loinana Sel Mulholi Bano Haibadu Mari Lainabo Authority na Athuba Matamda Thidoktuna Pagadabani Amasung Logi Matung Ina Matik Chaba Chairak Pigadabani Haiba Wafam Cherol Asida Thamlakli Amadi Federation of Haumina Matam Pumbada Asigumba Thawong Singi Mayokta Laigani Hairi Hauji Tawrakli Ba Lal Asi Kuki Foreigners Singa Tawrakpani Chairak Asida Hingna Bagi Lanfamda Lalol Itik Tawduna Imung Pujariba Yalhomida Kuthaduna Nungshi Handana Ba Siliba Thawong Pungna Maktagi Matam Pumbada Checksina Leiba Mathau Tai Amasung Asol Apan Nangliba Miyoi Ani Adugi Imung Manungi Awabada Saruk Yari Hainasu Cherol Asigi Asida General Secretary na Fungdorakli Kumsi Sahigi Oiba Ngagi Mela Hapta Kangzaibungda Hayeng Ayuki Pung Mapan Makai Tabadagi Pangthok Lagani Haina Fisheries Department ki Director na Fungdorakre Director Fishery MCS H Balkrishnana Makatar Dunahai Mamang Chahida Thohaningdaba Irang na Maram Oiraga Pangthok Hidraba Nga Melada Nga Buyokcha Duna Hingjaba da Asakai Hanki Adubu Handak Chahida Hanagum Nga Mela Pangthok Tuna Mamang Chahidagi Yoktuna Thamlaklaba Nga Sing Miyamgi Apamba Mawongda Fanghanba Ngamlagani Haiki Asida Sunatana Nga Hena Puthokpagi Hanadagi Hauna Atoi Ahen Changdam Naba Pangthok Kibagum Handaksu Pangthokani Haina Miyamda Fongdorakli Loinana Fisheries ki Minister Haisnam Dingona su Leibak Miyamda Ningol Chako Bagi Yaipa Mangol Pibaga Loinana Nga Melada Ahongwa Mamalda Makal Kudingi Nga Panghanaba Pandam Thamli Chief Minister Giliching Makada Pangthokadoriba Mela Aduda Nga Khaknadana IDPS Singna Puthokpa Potlam Sing Horticulture ki Potlam Chingmi Singna Puthokpa Potlam Sing su Phangani Amadi Atay Atopa IDPS Singi program Kharasu Utkani Haina Wafam Thamlakli Aroibada Nga Mela Asida Miyamna Laktuna Mapung Phaba Nga Mela Ama Bada Ngabu Yokchariba Singi Pukning Thagat Naba Fongdorakli Department of Fisheries Government of Manipur na Sinba Ngagi Mela Hapta Kangzaibungda November ki tarik anida ayuki pung mapan makai tabadagi hauragani Nomagi oiba Ngagi Mela si haugi chahida irang na maram oirakanda khoi pangthokhidre
मदुना मरम ओइरकांदा nga yokchariba ngami singda achauba chaithek ma piri loinana state sigi economy da su achauba yamna heavy blow ma piri si kokna ba amadi akhoi ngami singchini yokchariba nga mayam si myamda marang kaina madi hongna phangana ba pandam dani sinjariba nga gi mela si hanu maktada manipur gi praja myam purmupu aini kokno na khurumjari loinana akhoi gi dipawali gi ngasi ai farba numit loinana hiangai gi nini panba adugumba होगी निगोल चाकोबा आदि मणिपुर की अमतंगारब अदुगुम्बा निगोल सिंगी फेस्टिवल यामना मरुबा सिगुम्बा निगोल चाकोबा सिने लापसिदा मणिपुर की प्रजा म्याम पुनमक्ता आइगे तरफतगी याइफा पाउजल पिजरी हाय लाकदुबा तांग अनि सिदा मणिपुर प्रजा म्यामना हारिबा मेला सिदा लिंगबिराकांदा यामना मपुंग फाबा अदुगुम्बा मेला अमा होय ओहनबा होनमिनसी हायदना आई मणिपुर प्रजा म्यामदे अपील तौजरी हारिबा फिश मेला सिदा फिश मेला से खतन नतना गागी पोथोक से खतन नतना होगी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगना पोथोक प्रॉब्लम मयाम अमसु यावी अरुलेना फंक्शन सिदसु होगी इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन ना सिंगा होगी प्रोग्राम होय अमनि होय सेम सारगा मयाम दा उन्नना होय सेम साजरी है थांगजिंग थम्पर्स मरांगना सिनलांगदुना जुलालन गी रिलीफ कैम्प लैरिबा निंगोल ओइबी सिंगल लोइनाना निंगोल चाकोबगी थवरम अमा पांगथोखरे ngasi पांगथोखिबा थवरम अदु मपुंग ओइना लमदम असिदा ngaliंgai matamdagi chanarakpa yamna maru oiba mabung mawpa निंगोल ओइबी सिंगा पिबा ओइबा सिंगा गी मरक्ता नुंगसिनाबगी मरी सागतपदा थोइदोक थादोकनबा याद्रबा थवरम सिंगी मनुंग अमनि हाइना जनरल सेक्रेटरी एस खरेमनी सिंगना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकली महाकना चरोल अदुदा मखा तारदुना लमदम सिदा थोकलिबा लाइबक थिबा इरांग सिना मरम ओइदुना फजख्रबा निंगोल चाकोबा थौरम पांगथोक्तना लाकपदसु ngasi थांगजिंग थम्पर्स मरांगना निंगोल सिंगी नुंगाइरबा नुमित्ता पिबा सिंग लैरी हाइबगी वाखलोंदा ngamjaba chaklel amaga loinana khudol tamduna नुंगाइरबा थौरम अदु पांगथोकमिनाखि हाइरि लोइसिलकपदा थौरम अदुबु पांगथोकनबा खोनबदा सरु याकिबा थांगजिंग थम्पर्स मरांगी मेंबर सिंगबुसु महागना थागतपा फोंदोखि ngase ayu pong tara makai taba matamda Manipuri Literary Association Mala Jiribamna sinduna Malagi Marirak Shuba Mapokumon Thauram Jiribam gi Babu Parada leiba JMC Complex ki second floor da leiba Farmers Conference Hall da mapungphana pangthokre Thauram aduga mari leinana tongan ba miyoi singda award kaya supi ki hairi Journalist Award ta Hizam Bikramzit Impact TV Jury Correspondent Laichombam Fazal MB STV Jury Correspondent amadi Mala Quiz Competition da Amarjit Konthauzam Imphal Award for Punctuality and Good Answer Loinana Malawari Macha Competition First Season NG Bijira Kaisham Guwahati Assam Second Season Morangthem Saitrabati Jiribam Third Season Pukhrambam Noni Jaribon Hilakandi Amasung Samuyaima Waikom Literary Award 2024 gi manana Iboton Singh Thingom Case Award Lising Manga Citation Solve the PK Presidential Space Piraduna Malagi Chairman F. Ahmed Nahai Maladi ngasi fawba negative thinking laitaba positive thinking lomda leiba luf amani Malagi mapo kumon thoram asi junda pangthok naba tawrambani adubu Manipur gi lal asina yaithokibani haina su phongdoke June gi tangthang 2024 da tawdabani Tausiena program ke completely koi level adu hoidana level matante ke Manipuri yang semula salapa jadi nahi na kanto kulina adu sini to lagi sumye to mai lagi di secretary ke kanal hai person ka
All Jiribam Sports Association AJSA na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda sanariba district level mini voice 13 years and below tournament 2024 gi ngasi sanakiba match da KMYC na amadi Anandamoy Club na goal ama chanaduna draw chatkre hayengi match pung ahum taba matamda Oriental Club da Ichal Club ka sanagadori hairi ngasigi ahanba match nungtil pung ahum rom taba matamda KMYC ga Anandamoy Club ka sanaki adubu half mamangda team animak goal amata chanaba ngamkide half matungda KMYC na goal ama chanba ngamki madugi matungda Anandamoy Club ki sanaroina 43 suba minute ta goal ama chanduna apunba matamda KMYC amadi Anandamoy Club na goal ama chanaduna draw oiki haire District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam ki Babu Parada Leiba Lamlen Community Hall Kam Kang Sangda Sanariba Second Suba Alangbam Purnima Debi Leimarol Kang Tournament 2024 gi ngasi sanakiba Grove Lake Round Match ta Ichal Club Divongna MNC Ningthembam Bu Panjal Tara Nipan da Thoikre Hayeng Nuchil Pung ama taba matamda SAYC Sorok Ating Biga LEC Babu Paraga Sanagadori Hairi ngasi gi match asi Ichal Club Divonga MNC Ningthembam ga sanaki Ichal Club Divongna tos ngamduna side khan ki aduga MNC Ningthembam na kang kaptuna kang sanaba hoki kangkut animak na yamna fazana kang sanaki half mamangda Ichal Club Divongna MNC Ningthembam bu panjul manga ahumda mangjul thaduna laiki half matung apiba matamda Ichal Club Divongna MNC Ningthembam bu panjul tarani palda maithiba piduna thoiki ngasigi match asida N Kunjamohon Singh na referee aduga Atom Iboton Singh na scorer oiki Nashilak pada maru iba pa amukan api jari Achumbana aranbabu maithiba piduna anoba aphabata na thallaba leibak ama oihanduna hena chakhatpa tungi lambida aphabata oirasanu haina Chief Minister Nongthoma Birena miyamda ningol chako baga mari lena na paujala kre One country, one election, one religion, one language policy haibasi leibak kainabani haina CPIM na pungdorakre Chahi Sodribi Nupi Macha ama puduna chen khiba nupa amasung nupi macha anima Mumbai Police ki matengdagi fagat pangamkre nupa gi mathakta Pokso Act pankre Ngasigi oinadi Northwest Bundona sandok cheba Manipuri pau matang swai loisinjare mideng tabiru pumnau pu amukahna khurumjari Ningol Chakauba amadi Diwali Kumaida Relief Camp Telairiba Ichilinaw Singna Saba Polam Sing Laibiu Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na Nauna Branded Tauraba Sumna Kaktagi Lupa Lising Amadagina Lising Amaka Chamri Fawada Mamal Oiba Combo Gift Pack Pangbigani Masida Nimit Kuding Seasonariba Dup Taumai Fi Sunanaba Kon Fianganaba Haksang Noinaba Sapon Final Fazaraba Bek Amada Yauri Amaromda State Handloom Expo October 13 dagi November 3 fauba Iboy amasumang lila sanglen na pangthok jaragani Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Pauna Bazar na sinba mela asida numit khudingi sizinaba polam singi mathakta kauna liwa ihongi polam sing yauna Manipur gi relief camp lay bechelena using saba polam kaya ama uchagani mela asibu yengbalak piyo amadi miyamna relief camp lay bechelena using na sem sajari ba polam sing asi laibiduna pungning thogat piyo thauna hapiyo haina paujenjari paisa yamna leijataba mi singi adi lairap singi damaktadi yamna gudong sai kun tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajina soiba khot ba kemta leite phajina tambi
hospital amada doctor amana mai pakna ba honarpa matamda haithoi singthoiraba paramedics amadi healthcare technicians singi achauba thodang le JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training bizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da bizari ICOJ paramedical की OTT department दा second semester exam था जरी ये hostel visit की खुदों चाबा हम ले रहे को अदुगा मना अपन tuition fee PE है जो ना सीधा education मोई system सीधा फजना सोई बफकत पकेम तो लेते हैं फजना तंबी इसागी lab matik चान लेबा library matik चान लेबा हम hostel matik चान लेबा ना मरम मरगा hostel दा अपन hostel visit अदुम दे चत बफंगे अखोई लोइजद्रगा सो अदुम nursing doctor सिंगना अखोई दा लीड तौबीरगा को अखोई दा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे पैसा यामना लेजदबा मी सिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना खुदों साइ करिगुंबा लेजरगासु हाइदि सहीगी स्कॉलरशिप च अदुम कंपलसरी अदुम फंगे कोई सिदा तंबदगे अना हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोइदा अदुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोइना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब त चलगा ओइरो अखोइ दुम तौवे इंस्टीट्यूट असिना पीरिबा खुदोंचाबा असि मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंचाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे free counseling session amasung direct admission gi damak makha da piriba number sida call tawbiduna khudongchaba asi lobiyo Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.